kuyogcina abantu ngiyake ngibone ukuthi kuyogcina abantu loshulu wami engiwudlalayo iyashinga ngithi yeme nkosi loshulu wami engiwudlalayo iyashinga ngithi yeme nkosi abafelo balophikayo bese njena yini sathi abafelo balophikayo bese njena yini sathi loshulu wami engiwudlalayo iyashinga ngithi yeme nkosi ngiyake ngibone ukuthi kuyogcina abantu loshulu wami engiwudlalayo iyashinga ngithi yemi nkosi abafelo balophikayo bese njena yini sathi abafelo balophikayo bese njena yini sathi loshulu wami engiwudlalayo iyashinga ngithi yemi nkosi ngiyake ngibone ukuthi kuyogcina abantu Sopa uthi lo muntu uthatha ihlangu sakho mfadala uthomsela phezulu isikhulu ukhusiku wasiyisepele kuya ngehlangu sakho uboleka ihlangu zamanye amadoda siwazangakithi hlalani phansi nilathazele abafana bakithi akukho kuyosivimba yithi asiphethe la akusho thina kusho ingoma enamandla sidlalayo kanye ney'ginci esiyishalayo phela thina iy'ginci siyayishayela awuzwa nje khona manje ukuthi ngisenzile asho ngathi sukane shosini bafana liyadumisa mina hoqhude yebe ngikhomaza udephula zaqhudela kodwa fana ukuthi ithela amanzi emhlane wedade kulu lento ugada bephika abafowazana bayizwanga noma sekhala enyameni bazongezike sehlabela adlula uthwala agada kulowo ndawo kulungile phela ngesikhukhula esinamandla sikhukhula kwasani ngizwile ngahlebeke bese bayifumile indodana mina kodlula bebhejele bengakaze adlule kodwa afika adlule ngedlula qeda siyahla ihlathi kodwa isiwe usikebhe siyawela abambeleyo ijongo zilasala idushu ngenxa kwehla umlenze unkinga sawuzonda zoxelwa zinhliziyo zakhe umagama eshiyala entobhini usasemlonyeni okungabuhle amagabe ngomuhle ngokulithola uthando umshaya ntombi emndini abethe ngegqomo labana kunagoma yambi yoqoma nkomonini adlula indlela khona kunjalo ngivela inhliziyo kwaba ngizonda avume kanye lawo madoda wonke asho kanjeni athi golosa yebe shina lento mshika amadoda ndezashiya sencane ndesekela khama yimi njalo umagiya ngeqholo ngesiginci ngoba sikhala kimi esandla inkuzi emnyama emanqunqithoma kuyitshala ihlabi yajikutela sondela nawo nkomsikazi imvume uyayizizwa wazingawude ngizonke zathi ilapho-ke inkomo kodlada abanyatheli esebefuna mina ngenqanami umkhumbi ongazikothi ngazikagubhizo leyo awuzikanga namhla kufika emkhova ethula abajakishana ngo-1997 kuye kwaphuza ikahla elidala ujika sibuyele lathi imile leyo nkamu nawuqoba unkasi abajakishana engabe nayo nophelelayo mafuna ungada ngaze amashinga ngizalwa khulu ethathele soda sakasibude siyi udunduma bafasa ababili badusela umuzikayisi umsesi kuyimilela kuba kadladla ngoba kwenda kuba ufike ngabe sewayo lokwatsha bakuqoma engceleni abulala efusini ebezalojika asikhwele khona zakuqhuma ekuseni ngo-past 11 kwalasechipa zomshanga lezo ntambu zajama philulu wajika belungu bengasona benza nabelungu benza so ihlaba nguqe ngedolo benganto abenkulu mahoko kwalakithi kwamaphumulo mhlangandlovu isigodlangu buyakhona kulapho engaqhathwa khona phela ngayifundi inkamba kanti inkomo zakhe ngayishaco sehlungwile ehlabeni lazidla umfula zoqozayo futhi ugcinekile umfula ongasho ubusika nehlobo ngikutshela zonke lezi ndaba nje ngihlala sigqikile emzini kababa kaZonto Mzondana
Mana-ke ngikutshele nasi insizwa ngihamba naso edeskini ngiphethe uthobani kanti kwikhabhodi ngiphethe ukhaya enyandeni kubasket ngiphethe umjemfu wagcumisa izo-ke insizwa ezingihlanganiselayo lezo njengoba ngishaya abantu kanjena hawu suka madoda ngasiphula ngaphandle langaphakathi esenkabe yakithi engayivelanga sayihlaba sayisika manje ngavula ngavala ntembovuni uthi ungakhapha lapha khona ashe Ushul nami engihlalayo iyashinga nje yemi kodwa akafelo balophilayo bese njena njengesathu akafelo balophilayo bese njena njengesathu Ushul nami engihlalayo iyashinga nje yemi kodwa ngeke ngibone phela